Lakhipur online puthok saba December ki tang manga sagol sen nimit ki Khomjinba Pao tabirase ahan bada marul pao Assam legak na Rajya sigi hotel restaurant amadi miyam gi oiba thoramda sansa chaba amadi yonbada mapung phana thingba thamle Silchar modutila da saba hogolapata ngairiba yum thugai biramle meitai nupi khara asoka pannangle Miyoi marida korirol gi mana aduga miyoi anida journalism gi mana lanthok lagani amasung ibudau sana chahi ahum gi manga suba chahi gi thawni thoram jari bonda pangthokre Haujik mapungoi papau tabirase Assam lengakna Rajya sinba thungna restaurant hotel public function amadi atai mafam singda sansa chaba yonba mapung phana thingkre Ngarang jumsa kaisa numita Assam gi CM Dr. Himanta Biswa Sarmana wafam asi lauthokladuna mahakna hai mamang thabadati sansa gi wafam asi laisang manakta yadabagi wafam leramba du state cabinet mifam na warep loduna hojikti Rajya sinba thungna sansa chaba yonbada thingba thamle haina mahakna phongdokre हमारे असम में हमें गो हत्या को निश्चित करने के लिए कानून लाया थे ये 3 साल हो गया उससे हमें काफी सफलता हम मिला हूँ लेकिन अभी आगे जाके हम ये निर्णय किया हूँ कि असम में गो मांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा सो ये हमने कंप्लीटली होटल रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूं कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में पब्लिक प्लेस में होटल में रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा तो ये हमारा जो हमने शुरू किया था 3 साल आगे इसको आज हम थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ा के लेके गया Silchar NIT manakta leiba Madhutilada chahi chama hena khundaduna khungang asida leiraklabani haiba meitai imung amagi miyoi kharana makhoigi anoba yum ama sanana bahugolakpada mafam aduda yum saba yaroi hairaduna Silkuri bagan gi manager amadi atai miyoi kharana masing yamlaba labor kaya puraktuna saba hugolakpata ngairiba yum adu thugai birambata natana meitai nupi kharaga mungnabagi thodokta nupi khara asoka pannangle haina Madhutilagi Nanda Kumar Singhana पाउमी सिंह फोंदोखरे तो ये भी उस टाइम पे था जब वो लोग ने ऐसा मारने के लिए कुछ हथियार वगैरह लेके ये तो बेचारी ये लोग कोई भी हथियार हाथ में नहीं लिया हुआ था ये तो बस पूछ रहा था क्या हुआ आप लोग इतना लोग जो आया है और उसके बाद हम लोग ने बोला क्या हुआ वो लोग ने विचार करने के लिए आया है ये जमीन मतलब साहिब का है वो लोग आप लोग इधर नहीं रह सकता है अभी देखो इस दादी को भी वो लोग ने बिना कुछ बोले इसको तो उठा के इधर साइड पे रखा बेचारे को धक्का वक्का देके देखो पैर वगैरह देखो क्या हुआ अभी पैर वगैरह इसको तो अभी ठीक से सांस भी नहीं ले रहा है हम लोग जो आदमी आए थे हम लोग तो यहाँ से रहता है ना जब से हम लोग यहाँ रह रहा है हम लोग का ही जमीन है बोल के रह रहे हैं तो वो लोग आके घर बना हम लोग नया घर जो बना रहा है घर तोड़ के चला गया और दाव भी लेके आया साथ में और वो लोग बोल रहे हैं विचार करने आया विचार करने के आया तो ठीक है विचार करो ना तो घर क्यों तोड़ा और हम लोग को मार के क्यों चला गया सब हथियार लेके आए सब हथियार बगान सिलकुरी बगान वीडियो प्रूफ भी है हम लोग के पास तो हम लोग का घर बनाने का घर नहीं है बोल के यहाँ पे हम लोग एक घर बनाने के लिए पिलर उठाया तो वो लोग बोला ये वो लोग का ज़मीन है यहाँ पे घर मत बनाना तो हम लोग तो घर बना लिया घर बनाने के बाद बगान का सब मर्द और लोग सब मिलके वो लोग हथियार लेके आया 200-300 लोग होगा 2-3 गाड़ी आया था वो लोग सब पार्टी बना के तो हम लोग बोला ऐसा क्यों कर रहा है हम लोग तो अपना ज़मीन पे घर बना रही हूँ आप लोग का ज़मीन पे तो नहीं बना रहा है तो वो लोग बोला नहीं ये हम लोग का ज़मीन है यहाँ पे घर बना नहीं सकेगा तो वो लोग हथियार लेके आया porque हम लोग किसी ने भी हम लोग का हाथ पे हथियार नहीं लिया है हम लोग बोला ठीक है हम लोग बैठ के अच्छा से बात करके देखती हूँ बात करके हम लोग क्या होता है देखती हूँ तो वो लोग हम लोग का बात कोई भी नहीं सुन रहा है तो वो लोग खाली मारपीट थैला उला मार के हम लोग को देखो मेरा हाथ पे भी जख्म लगा हुआ है 200 বছর থেকে বাসিন্দা
এখানে যখন বাড়িঘর আমরা পরিবার বাড়ের যখন ইনো একটা ঘর বানানোর লাগি চেষ্টা করছি হঠাৎ ম্যানেজার আয়া কয় তুমি ইনো ঘর বানাও কেনে ম্যানেজার বাগান ম্যানেজার হ্যাঁ এটা কি ফাটাই জমি না বাগানে দিছে বাগানে আয়া যেদিন আয়া কইছি সেদিন আমি জানলাম এগুলো আমরা বাগানোর তো আমি কইছি এই না বালা তো আপনার জমি যদি হইতো একজন তো মালিক বার হয়েছি স্যার আপনার আইন মতে আমরা থাকবো হ্যাঁ আমরা তো থাকতে লাগে 200 বছর থেকে মা বাবা এটা রাখিয়া গেছি এখন কি হয়েছে তো এখন কি তা তাইন অফিসে ডাকছি আমি গেছি তাইন খালি গরম হয় আমার কথাটা শোনার ইয়ে নাই মানে আমারে যেমন কি আমি চুর ওলা কোন বাগানের ম্যানেজার শিলকুড়ি বাগান নাম কি নামটা হইলো বীরেন সিং হ্যাঁ তাই না আমার একবার শান্তি দেয় না আর কি কথাটা বুঝার চেষ্টা লয় আমি বেজান তারে রিকোয়েস্ট করছি আপনি যখন মালিক আপনার আইন মতে আমি থাকবো আপনার আইন মতে চলবো স্যার আমরা সুযোগ দেব বাঁচার ওই না হইতে পারে না কিন্তু বিল্ডিং বানাইতে পারতো না এখন ঘটনাটা কি হইছে ঘটনা থেকে তা 200-300 জন মানুষ আনিয়া টুর ফুর করিয়া গেছি এরা কি তা বাগানের মানুষ বাগানোর মানুষ তার লেবার গুলা সব আনিয়া আমি কই আমি বাঁচতাম তো ইনো থাকতো তো সুবিচার চাই আমি আপনার নামটা কি নন্দ কুমার সিং এটা কোন জায়গা পড়ছে মধুতিলা মণিপুরি বস্তি জমিনে আমারই জমিন আমার বাবা এখন একটু আগে বক্তব্য দিছেন আমি এখন চাইলাম কিন্তু আমরা হলো এখানে আগে জঙ্গল আসলো আমার দাদা থাকতে সময় এই জমিনটা দখল করিয়া আমরা দিছেন আমরা আসলো 200 বছর থেকে আমরা জায়গা তারে করিয়া বালা টিকে প্লেন করিয়া টাকা খরচ করিয়া সমানভাবে ইয়ে করছি সবজি খেত করিয়া আমরা বাসিন্দা করছি এখন আমরা ঘর পরিবার বেশি হওয়ার কারণে এখানে আমরা ঘর বানানোর লাগি চেষ্টা করছি ঘর বানাইতাম কইয়া এখন সাহেব আইয়া এখন কইয়া গেছে গিয়ে আমরা এখানে ঘরটা বানাইও না এটা আমার জমি আর আমরা কইছি আমরা তো 200 বছর থেকে এই জমিটা আমরা সব লালন পালন করিয়া আছি তখন তো আপনারা কিছু কইলাই না এখন আচানক আইয়া কইলা এই জমিটা আপনার আছে একটু কমজোর গতিকে তারা এরকম ভাবে যে করে যে এটা লাগে একটু সুবিচার চাই সবার কাছে আমি হাত জুড়ে প্রণাম করে এখানে মানুষ থাকার লাগি আমরা ঘর বানাইছি কোনো আনলিগালি জিনিস করা লাগি না মানুষ থাকা জায়গা নাই গতিকে এই কথাটা করছি আর সবার কাছে কইলাম কিনা আমার এই বিচারটা একটু করিয়া দিবা Manipur Khorirol gi Pokaida Lauramba Thaudang Singbu Sakhangba Oina Apunba Khorirol gi Malem gi Lupna Chahi Lisingani ga Kunmari gi Oina Manalan Thoglagani Mana Singadugi Manungda Wakma Mingthol Mana Dr. Santibala Salam da Piragani Mana asi Dr. Laisram Deben former director Jenims na Katpani Sangbana ba Khoriloi Manana State World gi Aiba Madi Angangi Literature da Khutma ba Ingudam Sotis Chandra Lakhipur Kuman Kasar da Piragani Mana asisu Dr. Laisram Deben former director Jenims na Katpibani Khorirol gi Laichal Manana Lonthok tabi Wakache gi Aibi Kaisamongbi Bijoya Gawhati Narangia Samda Piragani Mana asi Oinam Roman social worker na Katpibani Mithoi Thogol Khonga Mingthol Manana Igi Khongul Lamkoi Wari gi Aibi Lairen Lakpam Ongbi Bizenti Debi da Piragani Mana asi Khuraizam Kanta na Katpibani Hairiba Mana Sing asida Salama citation ama loinana Selona lupa lising mga yauri aduga Journalism Award na Jiri News Network News Agency gi Moirangthem Romeo amadi Kasar Diary gi Maitan Kaisam Bhupendra Piragani Mana asida Sal ama citation ama yauri Mana Sing asi lagliba December gi kunmarida Apunba Khorirol gi Malem gi lupna Chanura Khorjai Lup Kasar amasung Manipuri Literary Association Jiribamna Sinduna Kasar Binakani da Pangthokadaba International Writers Meet ta ikai khumnaragani haina Apunba Khorirol gi Malem gi Lup ki secretary Oinam Gyaneswar gi charol amada haire Khanganjaba ma Lakhipur West Bazar gi PHC manakta leiriba Healthcare Pharmacy da Makhal Makha ana layeng gi damak maming leiraba Dr. K ana layeng ga dori Arthritis
paralysis, diabetes, prostate ki problem, kidney da nung leiba amadi liver chauthokpana singbagi damakta Dr. N Ranjit Singh MBBS DMB DSC na sagolsen khudingi nungthil gi pung amadagina numidang wairam pung taruk phawba layenggadori aduga diabetes ki lamda thoidokna khang hairaba general physician Dr. Rohit Tika MBBS MD na Jumsa kaisa khudingi nungthil gi pung ani dagi numidang wairam pung taruk phawba layenggadori adongi khudongchaba matungina mobile number 9612167161 number asida mangjauna na booking tobina naba Lakhipur West Bazar gi PAC manakta leiriba health care pharmacy gi magi dagi khangalakli tongan ba crime kaya da chenabani haiba Ranes Daimari ko pamiyoy ama ngarang Zorabat manakta police ki makutagi chena na bahonabada Dispur police na makhong da nongmai na kapata sokle mahak hauzik Guwahati Medical College Hospital la laikanari numit ki akoi bagi phibam amadi solar wind gi matangda thijinana ba European Space Agency gi satellite ama ngasi nungthil pung mari ga minute tarani thoida Bharat ki ISRO gi PSLV C59 rocket ki matenga thagar lagani Proba 3 haina mingthonba kilogram sangma yangai lumba satellite asi ngasi Sri Horikota gi Satish Dhawan Space Center tagi thagar lagani Chingu Sinthalup Assam na silangduna ibudau sana chahi ahumgi laibaki oiba manga suba chahi gi thauni thoram Safong Kon Kalapahar jari bonda leiba ibudau gi sana sanglenda ngarang pangthokre Salam Dilip Luangna ibudau gi thawol tobiki ibudau asina mafam asida Safong lakhibagi matangda lai gi thawol puriba Salam Dilip Luangna asumna hai famse sana khonam horome idau sana semi laisang sarim famse sana khonang horom ya dungai sana khonang se masi idona matam du da British na palinge matam da man jahaz se poraga siga khonang se kilamba magi longor haide akoi gi kanu sai tare ne joli na pulamba sida mayamna ai la la ga jigna pham moram pham ni sana khonang se ai dim pham song rom pham matam sida si lam sida tariba kanu se miran na sa singje jai atopa lon de manata ba mai na ta singje makona su ki regal ma pham ni si gorom jaga ra khangna pham adugi asigi kanu se sana khonang se te khram tungda aina matam kharani mangda sana khonang te khram matam da gi khumlen mang jada idau se gi saktam se idau na laga libi bai ta libi raga hai jumai torga magi le pham adu mana le pham adu magi jahaz le pham magi adu mana ejik leinung da le raga menung magi laisang mak sari pham se asi makki makasi chaur bai patam le pasi menung to magi khuju khla jahaz sai tar mayam singdo thamba adu idau na hai nin lawai na adu gi lakpa je ni sam bak dang la ga mera na kale mera ka sahi aum mo ini mera thogon to ji laisang se hogal ko tam se sai mafam si ching ni na ching tau tha bai ta yo na tau ro ko adu tau ro ga se ma tam sida nungbi ma manung da le ba do ge khonang le mafam si mai nungbi se ar bai dong na se nungbi se lat ka dum si leng da thamoin ji gi thodu nung se asi tum ni sina bai do da si pisela le ji kumsi chahi asidi Manipur gi irang asina maram oiraga lai gi tawdaba yadaba thoram adu tamak tawraga pak chawna pangthok chadre thawni thoram asigi maru oiba pandamdi soijaina na takraba mitei chilinaw sing asibu punsinduna amatoibagi wakhalon sagatna bagi pandamda thawni thoram asi pangthok chabani haina lub asigi thawgoloi laurembam joykantana phongdoragli ikai khomna jabaga loina na pengasi ibudau sana chayom gi ampham da lebak ke ba thoni thoram mangarak suboina sahi gi ba lebak ki thoni thoram pangthok chari ba sigi pene pangthok chari ba si andak chahi si koi lai gi tawdaba yadraba thodang sing adu koi pangthok jabani loina na hauki ba chahi sing dadi koi ningthi jana pangthok ki handak ki chahi su ningthi na pangthoi adubu koi Manipur da hoji mete lebak Manipur da thoi ba lans na maram moiraga koi na chawna sinjaba gi khudong chabu du made koi namjadre Maira Sporting Club Lakhipur Khunaugi matam kuina thaudang pubiramba Laitonjam Korokisor masagi anaba mana
December ki tang mari ngarang jumsa kaisa numit ki ayuk ta laikidre laikidaba matamda masagi chai marifu sukre kasar Lakhipur khunogi laitonjom korokisor na laikidabata Maira Sporting Club ki President W Molindrona mifama poiduna awaba phangdokpo ki mifama club ki advisor sing Wangkem Kishore Kumar Ace Loyarak Pakhumancha K.A. Santamani amadi member singna sarugyaduna laikidabagi thawaina lairamlenda ingna chikna lairuna ba thoni jakre laikidaba matamda mahaki loinabi machanupa ani ningol ani laihori Malemgi apunba meitai laininglup mamalgi luching pural Saiwon bakhumangi lamjing lamtak makhada Baluhandar masaloisangi thomi singna silangtuna Lanka Baluhandar da ibento gi sangaida humbutara trerak suba sariwasak parei hanbagi thorom ngarang pangthokre haire Khangan Jabama North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy Silongdagi BHMS loiraba Dr. Mayuri Seramna Kasar Baskandida hangliba Homeo Care Clinic asida layengba haure Miyamgi kudong sana na bagitamak lebak pokpa jumsakaisa thangja amati nongmaising numit kudingi ayuki pung taradagi nungthilgi pung mari phawba layeng chathagadori Khangan Jabaloi chare All Kasar Students Union Asugi Luching Makada Sonai Regional Students Union na yumbu oiduna December ge 9 dagi 12 phawba Sonai Mongolpur da pangthokadoriba badminton tournament asida saruk yabiu haina M Pisanta President Sonai Regional Student Union na paujelarle Nungairaba Pao Kasar Phulertolda Holistic Therapy Center ama hangdokjare yoga acupressure amadi physiotherapy gi matengna atomgi khwang naba khud haigatpa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laengana bagitamak ngasimak lengsin birabu Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasar Assam Nongmaijing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung 8 phawba layengjari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangoinana appointment book tobinaba khanganjari Aroibada maruiba pau amukhanna Assam Lengakna Rajya Sigi Hotel Restaurant amadi miyam gi oiba thoramda sansa chaba amadi yonbada mapung phana thingba thamle Silchar Modutila da saba hogolapata ngairiba yum thugai biramle meitai nupi khara asoka pannangle Miyoi marida korirol gi mana aduga miyoi anida journalism gi mana lanthoklagani amasung ibudau sana chahi ahumgi manga suba chahi gi thoni thoram jari bonda pangthokre Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare